Kajabing ubrio daladehi kamla mansina ya kadur kemat temai. Ndai kanu kadur ke bapa waka kadai ke bakayo iteng nembaki kemat. I Kristan habaki habrep ki kemat menduai. Nengkong kiyo i hakajabing joki ya ujisu kum ubrio. Une jeloi lempuan kadur kadar ke ba ikan. Snik do jeng u kebalik bat iru umbah. Usnyuk u bajerong utomain balam bersau. Ukembut manep bat wandol bah. Ki kemat ki bebelu kum katwei. Ki remyang sentur ki basau hon. Upong bat ukup kajan kum unong roman. Unde ubrio ubab ijam nuk jai. Ude uju bat utu ubrio ubab isyak yo iteng. Haki jingdro yang mane. Haki frame. Ki kalendar baju tawa haki kenro yang. Newat haki film ruk kumju. Ndrei. No landangan ong yapi. Bakine kidur wak lapis ngoe yaki. Ndai kidai penbantang kidur ki batok. Ki batmu nyelam bakla yapi. Ujisu umlong kum kadur ke bapi yoi haki jing modor ni kajabing jongpi. Ndai udai penban ubrio ubadon ya kasnido ke basau berut. Nelak bandai bayong perau. Kajing keli kelong. Hakan no karukom ude ujisu ubasya yoi haki jing kisem Kristan ukola kadur kadar bakli kasnido kum kinong Europe. Kani kamdai ke basujar rengkat dai ke bakilap nwandur kenang. Daki spak senam lengbaka kulsur sain pertai bat lengbaki bor jong kabalang. Nimlak menyailak jaka Renaissance period kapur hakabaki artis kinong drodor mapaunam ke pertai. Kum Michael Angelo ubaladroy ke Last Judgment Sistine Chapel. Bat Leonardo da Vinci ubaladroy kadur The Last Supper. Ne boro kijing dro kilong hakarukom ni kastal jong kinong Europe. Suki kat bakiri Europe kina penyiar himah bat job thema keleng ke pertai kilawan rak bat pentelep da ke kulsur jongki ki missionary omtang bagi penpriang ni ke gospel jongki ndai kidawan rak rengkat bat ki ya kidur ujisu ubali sni do kumakihi keleng kado ba Afrika Amerika bat Asia rumju kadur jong unong penim do li bala penrung hakajing sutu uniam nyoki melayan ki pai rengwet kapelong iki wei gijat penriu setelah ke pertai ban yoi kinong Europe kum ki beriu ki bakam halor haka kerdan long beriu man beriu namar ba ublai ubaki mane udai unong Europe kanai kadai ka kasus tem ki dokli ne kata kasken worship kepadang yaine wat haduk mentah wat ngiki kasi umla menlen ngidang yoi usaheb dokli kum ublai ibu ilade kamapok jong u Omdon wat kisau gospel ki bakentuk biya Matius, Markus, Lukas na Yohanes baai kajing batai ke babenia syapang ujisu. Kini kinong tok gospel ki batai benia ya ki jinglek jingkam jong u kajing kesem ki kemi ki kepa kasnong jong u tang bakim nya tupat syapang kasni do karinyang karinyot jong u. Omtip le se yo dei penban ke ke baki laburi kenang. Lakai ujisu ha Bethlehem ulahi lasan han Nazaret. Bat ulah pelut bun kapor yang kajing im jong uha kitan belatip muta kum ka Israel bat Palestine. Kani kejaka ke belatip bahak history. Kibriyo ke ba im hak tu kapor kini kejaka. Kidon ka seni do ke barong sau burut ni ke bayong. Tang hak ni ki kendet penai beladep keladon kajing ki win kamtam hak pertai kinong sep ni. Kinong yalam ki klik jong ka balang rengkat ki million ki pai runget ki balaki dom ki bitar. Halo kaji peni ba jong presiden ke Rusia Vladimir Putin jaki jing drodur ki pelarim ba nadu kespak senam ke bakat sau hakin de ki jing drodur layo iya ujisu kemari bar ki beriwas ndak jeng u ki bayong perau kajing dom jing bitar kinong sepni ya ke Rusia kadai halo kanong rim ba ka peni ba ya kajing sisya ka ba ki layale menburi baru sikata ke bambut ujisu umdai unong Europe kumbaki peni hakadur baru iskata ndai udai unong Middle East ubadon ya usnyuk sok kerdot kumulang berat kadur kadar jalimau karong sing idok kum ketama jengem kumbala batai hakat kitab jek pau Isaya ngasyukur pat kum ne kamtam ya kitai sama khasi jong ni ki babi bat bakon rup kum kanyang tengdo ya udoli bakim dai banduk mensiem bala daong ujisu umdai model jeluin lempuin kum bapi yoi baru iskata ndai tu yai skam hala ka jenget omdai tang namar ba ujisu upa perau bayong pinpan ya khlakno pimlai jimane pimlai jinga sengsu
ti kena long sya pi tu mentah prep kan hikmat pat lang ba ki pongsai jo ka perkhan atu pi yo i uji su Europe ubalik ne uji su Middle East ubayong perau